ndabasuje bakunzi ba The Bridge Magazine. Tugiye kuganira ku rugamba rwo kurwanya COVID-19 uko ruhagaze mu Rwanda. Turi kumwe na Julie Mahoro n'Ingabira, umuvugizi mu kigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nka RBC mubona urugamba rwo kurwanya COVID-19 rugeze cyane ko haje indi yihinduranyije yiswe Omicron. Murakoze kuri icyo kibazo kandi urakoze no kunyakira mu kiganiro cyanyu kuri The Bridge Magazine. Nibyo koko nkuko mumaze iminsi mubibona, hashize iminsi imibare y'abandura yarazamutse, imibare yabo tubona abo dupima tugasangana ubwandu bwa COVID-19 yarazamutse cyane. Ariko warumbaje uti ingamba zo guhangana nayo murabona zihagaze gute? Ni byinshi umuntu yasobanura, kubera yuko murabizi neza yuko ingamba zo kwirinda zikomeje kwigishwa, kwambara neza agapfukamunwa, guhana intera n'izindi ngamba zose twagiye tuvuga kuva iki cyorezo cyatangira. Ariko by'umwihariko ubu dufite na gahunda yo gukingira, ngira ngo nayo murayibona, murayikurikirana n'amakuru yiturukamo turayabatangariza umunsi ku munsi. Twavuga yuko ingamba zo kurwanya iki cyorezo ziri gukurikiranwa kandi ziri kwitabwaho, zigakurikizwa n'abantu ku bwinshi, uretse ko dukomeza gushyiramo imbaraga no gukomeza kwigisha kugira ngo n'abakigenda bigura intege bitabiriye iyi gahunda, kuko twese hamwe niturwanya iki cyorezo nibwo tuzagitsinda, nitukurikiza ingamba nibwo tuzatsinda iki cyorezo. Naho navuga ko duhagaze, turakomeza kwigisha, ariko nanone abaturarwanda baragaragaza ubushake n'imbaraga mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Nkuko mwari mubivuze, imibare irimo kugenda izamuka. Ese hari aho byabihuriye n'ubu bwoko bushya bwa Omicron? Birahahuriye. Kuba imibare igenda izamuka, uretse ko mu minsi 2-3 ishize dusa naho tubona ko igenda nanone isubira hasi nubwo atari cyane, ariko bifitanye isano n'ubu bwoko bushya bwihinduranyije bwiswe Omicron bwa COVID-19. Kuko icy'ingenzi abantu bakwiriye kumenya, cyangwa se amakuru twagiye tumenya turutse mu bushakashatsi hirya no hino kuri iyi virusi yihinduranyije, intwaro ikomeye ifite nuko ibasha gukwira mu bantu benshi mu gihe gitoya. Ugereranyije rero ukareba uburyo ubwandu bwagiye busakara mu bantu, uyu munsi turabona abantu bashyashya bagaragaje ubwandu bushya bagera kuri 1000, barenga 1000 rimwe na rimwe. Ariko nkuko nabikubwiraga, wenda mu minsi 2 ishize twabonaga 600, 700, nubwo byagabanyutse ariko baracyari benshi. Icyo rero kikasa n'ikitwereka yuko hari isano y'ubu bwandu bushyashya, virusi nshyashya ya Omicron, no kuba imibare yacu iri kuzamuka. Murabizi yuko natwe iyi virusi yageze mu Rwanda ya Omicron, kubera urujya n'uruza rw'abantu, hari kazi zigenda zigaragara z'abantu bafite ubwo bwoko bwa virusi. Iyo yageze mu gihugu rero tukatangira no kubona imibare igenda izamuka muri ubu buryo, isano kuyishyiramo biroroha cyane, rwose irahari. Kandi ubwandu ikigaragara nuko bugenda bugera ku bantu benshi mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya. Ugereranyije ubu bwandu bushya bwa Omicron n'ubundi bwari busanzwe, imibare ihagaze gute? Ntabwo ubundi kugira ngo umuntu amenye ubwoko bwa virusi runaka, hari ibizamini bikorwa muri laboratoire, ibizamini ibyo bita genomic sequencing, bigatuma abaganga cyangwa se abakora muri laboratoire babasha kuvuga bati ubu bwoko ni Omicron, ubu bwoko ni Delta. Ariko ni ibizamini bifata igihe runaka, byisumbuye ku byo gupima gusa ukaba wavuga uti umuntu arwaye COVID-19 cyangwa se ntayarwaye. Bafata rero samples z'abantu bagaragaje ubwo burwayi, zimwe na zimwe bakazikoreraho ibyo bipimo cyangwa se bakazikoreraho ubwo bushakashatsi, bukagaragaza ko
umuntu ari ubwoko runaka afite. Ntabwo rero bukorerwa ku bipimo byose, gusa icy'ingenzi ni uko icyo twababwira ni uko ari ubu bwoko bwa Omicron burahari, ari n'ubwoko bwa Delta mwarabibonye ko bwageze mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwacu bw'ingenzi ni ukushishikariza abantu kwirinda ubwoko ubwo ari bwo bwose, byaba Delta byaba Omicron, kuko byombi birahari kandi byombi bibangamiye ubuzima bw'abantu, ni ngombwa kubyirinda. Icyorezo kiracyariho, ariko hari abanyarwanda cyangwa abantu batuye mu Rwanda basa nk'aho bagikerensa iki cyorezo. Ni ubuhe butumwa mwabagenera? Ubutumwa twagenera abantu bakerensa iki cyorezo cyangwa se n'abagenda bigura intege muri gahunda zo kwirinda, ni ubutumwa bw'ibanze buvuga ngo iki cyorezo kirahari kandi twarabibonye, cyatwaye ubuzima bw'abantu bacu, cyatwaye ubuzima bw'abantu. Utazi uwo cyahitanye azi uwakirwaye, kandi ntabwo ari ibintu twasa n'abashengamo cyangwa se n'abafata ku buryo bworoheje. Twagiye tubona abantu badohoka ku ngamba zo kwirinda, ugasanga ntabwo bacyambara neza udupfukamunwa kubera yuko atekereza yuko agapfukamunwa kamwangiriza uburyo yambaye neza, uburyo yarimbye. Ati mwagiye mwumva abayobozi babivuga, ati wambaye neza, ariko iyo hatabaho ku gapfukamunwa, abayobozi babivuga mu rwego rwo gukangurira abantu kumvisha yuko agapfukamunwa ari ngombwa. Natwe rero ubutumwa dufite ni ubu bwibutsa abantu yuko izi ngamba zose ni ingamba zirinda ubuzima bw'abantu, ni ingamba zirinda abantu kurwara, zirinda abantu kuzahara, zirinda abantu guhitanwa na COVID-19. Ikindi twagiye tubona ni abantu usanga badashyira imbaraga mu kwitabira guhabwa urukingo rwa COVID-19, ahanini bitwaje imyemerere, ariko icyo twababwira ni uko imyemerere y'idini nayo burya iharanira yuko umuntu agira ubuzima bwiza, agira ubuzima buzima. Ni ngombwa rero yuko abantu bahindura imyumvire, bagahabwa urukingo, bagakingirwa, ndetse bakemerera n'ababo guhabwa urukingo kugira ngo babe barinzwe, batazarwara iki cyorezo cyangwa se batazaremba cyangwa bakazahazwa nacyo cyangwa se bagahitanwa nacyo kubera kubura urukingo. Ubutumwa bw'ingenzi ni ubwo kuvuga yuko ntabwo dukwiriye kudohoka, imibare yazamuka, imibare yamanuka, dukwiriye gukomeza kwirinda no kumva ko isaha iyo ari yo yose, mu gihe tudohotse, mu gihe duteshutse, imibare yongera ikazamuka. Mwarabibonye uko abantu badohotse, uko abantu bateshutse, imibare irazamuka, kandi ugasanga dusubiye mu bihe bituma n'abayobozi bafata ibyemezo rimwe na rimwe biba bibangamiye n'ubundi buzima, ariko bigamije kurengera ubuzima bwa twese. Murakoze cyane. Nubwo imibare irimo kuzamuka, ariko na gahunda yo gukingira irakomeje. Amakuru RBC ifite agaragaza iki ku birebana n'uko inkingo zarinda umuntu kuzahazwa na COVID cyangwa n'iyihinduranije ya Omicron? Nibyo koko gahunda yo gukingira irakomeje, n'imibare uko ihagaze birashimishije. Icya mbere twavuga ni uko nk'uko mwabibonye abantu barenga 400,000 kugeza uyu munsi bamaze guhabwa urukingo rushimangira. Abenshi barwita ngo ni urukingo rwa gatatu, ariko rushobora kuba n'urwa kabiri kubera yuko inkingo dutanga zitangwa muri doze ebyiri cyangwa se zitangwa muri doze imwe. Icyo gihe yafashe urushimangira arahawe urukingo rufatwa muri doze imwe, ruba rwa kabiri. Niyo mpamvu dukunda kurwita ngo ni doze ishimangira urukingo rwa COVID-19. Ntabwo arwita urwa gatatu cyangwa se urwa kabiri, ntabwo byahura hose. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni uko abantu barenga 400,000 uyu munsi bamaze gufata doze ishimangira ya COVID-19, kandi gahunda irakomeje. Tunashishikariza abantu bose batarafata doze ishimangira y'urukingo rwa COVID-19 kwihutira kugera ku bigo nderabuzima no ku zindi site turi gutangiraho inkingo kugira ngo baruhabwe. Iyindi mibare ishimishije ni uko kugeza uyu munsi
abantu barenga miliyoni 5 n'igice abaturarwanda bamaze gukingirwa byuzuye. Gukingirwa byuzuye bivuze iki? Gukingirwa byuzuye bivuze kuba umuntu yarafashe doze zose urukingo yafashe rutangwamo. Ni ukuvuga ngo nimba ari umuntu wafashe AstraZeneca, turabizi ko AstraZeneca ifatwa muri doze ebyiri, akaba yarafashe doze zose uko ari ebyiri, cyangwa se Pfizer, cyangwa se abantu bakingiye hakoreshejwe inkingo zifatwa muri doze imwe nka Johnson & Johnson cyangwa Sputnik Light. Abo bose bakaba barazifashe. Abantu barenga miliyoni 5 n'igice, miliyoni 5,600,000 barenga bamaze gukingirwa byuzuye. Ari nabyo bingana na 42% by'abaturarwanda bose. Murumva yuko turi gutera intambwe tugana ku muhigo w'igihugu wo gukingira nibura 70% muri uyu mwaka twatangiye. Turatekereza ko tuzanawuhigura na mbere y'uko umwaka urangira mu kwezi kwa 6 cyangwa se kwa 7 aho ngaho. Tukaba twamaze gukingira 70% by'abaturage bose b'igihugu. Ikindi gishimishije nuko ubu turakabakaba muri miliyoni hafi 8 z'abaturarwanda babonye nibura doze imwe y'urukingo. Ni ukuvuga ngo bafashe doze imwe, barategereje ko igihe kigera ngo bafate doze ya kabiri, ariko n'abafashe doze ebyiri bose hamwe, buri muntu wese wafashe nibura doze imwe y'urukingo ubateranyije hamwe bose baba miliyoni 7,800,000 barenga. Ayo ni amakuru meza rero agaragaza yuko abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda bari kwitabira izi gahunda z'urukingo, kandi ko nibikomeza uku nguku n'iki cyorezo tuzageraho tukagitsinda. Warumbaje rero akamaro k'urukingo, ngira ngo mwana nabibonye yuko nubwo muri iyi minsi twagize ibyago byo kongera kugira imibare y'abantu benshi bandura COVID-19, mwarabibonye ko tugaragaza imibare myinshi y'abantu bandura, ariko iyo ugiye kureba imibare y'abarembye bari ku mwuka usanga itari myinshi cyane nk'uko byari bimeze mu gihe cyashize. Aho rero umuntu yavuga ati birashoboka ko ari urukingo abantu bari kwitabira guhabwa ruri gutuma abantu bataremba, kuko n'ubundi nicyo urukingo rumaze, ni ugutuma abantu bataremba niyo yakwandura, ni ugutuma abantu batitaba Imana nubwo barwara. Turabona harimo uruhare rukomeye rwa gahunda yo gukingira mu gutuma tutagira imibare myinshi y'abantu baremba bakazahara kubera ko banduye COVID-19. Murakoze cyane. Hari abantu bagifitiye icyizere cyane Pfizer kurusha izindi nkingo, abo bantu bo mwabaha ubuhe butumwa? Ubutumwa twatanga ku bantu bafite icyizere ku nkingo zimwe ntibagire icyizere ku zindi nkingo, nuko inkingo zose zikoreshwa mu Rwanda kugeza uyu munsi dukoresha ngira ngo zijya nko kuri 7 sinibuka neza. Inkingo zose zikoreshwa mu gukingira COVID-19 hano mu Rwanda ni inkingo zizewe, ni inkingo zahawe uburenganzira bwo gukoreshwa n'ibigo cyangwa se n'inzego zibifitiye ububasha. Bityo rero ntabwo umuntu akwiriye kugira kwizera urukingo rumwe ngo urundi ntarwizere. Icyakora wenda harimo abantu bashobora kuza bakatubwira bati turifuza guhabwa uru rukingo bitewe n'uko gahunda tugiyemo isaba ko abantu baba baratewe urukingo runuru. Ibyo nabyo ni ibintu tureba ku ruhande tukareba koko nimba bifite ishingiro, ariko ubundi inkingo zose zitangwa mu Rwanda ni inkingo zizewe, ni inkingo zifite umumaro, kandi ni inkingo zigamije gutuma abantu bataremba cyangwa se badahitanwa na COVID-19. Nta mpamvu rero kumva yuko nimba atabonye urukingo runaka ashaka bituma asubika gahunda yo gukingirwa. Ushobora kutabona Pfizer ukabona Moderna, ushobora kutabona Moderna ukabona AstraZeneca, ushobora kutabona AstraZeneca ukabona Johnson & Johnson, ushobora kubona Sinopharm. Ni izikoreshwa zose ni inkingo ziri ku rutonde rw'izemewe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, zemejwe gukoreshwa mu kurinda abantu kuremba mu gihe barwaye COVID-19.
hari n'abakishidikanya ko iyo bahawe izi nkingo zitari Pfizer ngo baremba cyane ku buryo bashobora no kumara icyumweru wenda baryamye, bwo mwabagenera uruhe butumwa? Kuremba cyangwa se kugira ibimenyetso bimwe na bimwe nko kugira umuriro, kubabara umutwe, gusa naho wumva aho bateye urukingo haremerewe, n'ibimenyetso bibaho ku nkingo nyinshi, nta nubwo ari izi nkingo za COVID-19 gusa. Ntabwo ari abantu bakwiye kwifata nk'uburwayi ngo bumve yuko niba umuntu yakingiwe ejo akabyuka ari kubabara umutwe udakabije, ejo akabyuka afite umuriro udakabije, cyangwa se ejo akabyuka aho bateye urukingo hasa n'aharemereye cyangwa se hasa n'ahabyimbye. Ntabwo abantu bakwiye kwifata nk'uburwayi, niko urukingo rukora. Ikindi kandi ntabwo ibyo bimenyetso ariko bigaragazwa n'abantu bose. Nimba nabigaragaje wowe ntubigaragaze, ntabwo bivuze yuko urukingo rwakoze mu mubiri wawe rukaba rwananiwe gukora mu mubiri wanjye. Abantu bagira uburyo bitwara butandukanye iyo bamaze guhabwa urukingo. Ntabwo rero ibyo bikwiriye kuba intandaro yo kuvuga ngo urukingo runuru rutera ibimenyetso ibi n'ibi. Ntabwo ariko bimeze. Kandi ikindi twakwibutsa abantu ni uko n'uwagira ibyo bimenyetso bigatinda bikarenza iminsi 2-3, yagera kwa muganga bakamufasha koroshya ibyo bimenyetso no kubivura. Ariko ubundi urukingo kuba rwatera ibimenyetso runaka birimo kubabara umutwe, birimo kugira umuriro nabyo kandi bidakabije, ntabwo ari ikintu gihambaye cyangwa se cyakwitwa uburwayi kuko atari bwo. Mwatubwiye imibare y'abamaze guhabwa urukingo rushimangira, ariko se igihugu gifite izihe ngamba kuri urukingo rushimangira? Abagomba kwiteza ni abameze gute? Ni icyiciro kimeze gute? Gahunda ihari yo gutanga doze ishimangira urukingo rwa COVID-19 kugeza uyu munsi irareba buri muntu wese ufite kuva ku myaka 18 kuzamura, wakingiwe mu buryo bwuzuye akaba amaze amezi nibura 3. Uwo muntu uri we wese ashobora guhabwa urukingo, doze ishimangira urukingo rwa COVID-19. Uko byatangiye, twatangiye tureba ibyiciro by'abafite ibyago byo kuba bazahara cyangwa se byo kuba bahitanwa na COVID-19 kurusha abandi. Ariko uyu munsi leta y'u Rwanda binyuze mu buryo butandukanye bwo kubona inkingo, byaba inkingo leta iba yaguze, byaba ziba zabonetse binyuze muri COVAX cyangwa se mu bundi buryo bw'ububanyi n'amahanga se n'ubutwererane n'amahanga, inkingo ziraboneka, ziboneka ari nyinshi. Tunabishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko inkingo ziza kugira ngo abaturage bazihabwe. Uyu munsi rero niyo mpamvu twagabanyije, turamanuka n'abafite kuva ku myaka 18, abo bose mu gihe bujuje bya bindi bisabwa, no kuvuga yarakingiwe byuzuye kandi amaze nibura amezi 3, aho ari hose mu gihugu uwo muntu yemerewe guhabwa doze ishimangira urukingo rwa COVID-19. No kuvuga ngo rero ni gahunda ikomeza kandi igamije kugeza urwo rukingo cyangwa se kugeza iyo doze kuri abo bantu bose aho bari mu gihugu. Murakoze cyane. Nka RBC mu mibare mufite, mubona COVID-19 yaragize ingaruka zifite ubuhe buremere ku mugore utwite cyangwa wonsa waba waragize ibyago byo kwandura COVID-19? Abagore batwite ni kimwe mu byiciro ishobora kuzahazwa na COVID-19 mu gihe baba igihe batwite. Imibare ntabwo ndibuze guhitanyirwa none, ariko ugiye ukareba no kuri dashboard cyangwa se tableau de bord ya RBC irahari ku rubuga rwacu rwa internet, ikwereka neza yuko muri cya gihe cya Delta, no kuvuga guhera mu kwezi kwa 6 k'umwaka ushize kugeza ngira ngo hafi mu kwezi kwa 9 gutyo, ubona ko umubare w'abantu bitabye Imana cyane ari abagore. Ntabwo ndi bite nkwemereza ngo bari abagore batwite bose, ariko twagiye tugira imibare myinshi y'abadamu bari batwite
barwaye bakaremba bakajyanwa mu bitaro bakashyirwa ku mwuka bagasanga bamaze iminsi myinshi bitabwaho kwa muganga. Bivuga ko umugore iyo atwite aba akwiye kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Ngira ngo nanatanga ubutumwa kuri icyo cyiciro cy'abantu, abagore bose batwite rwose bihutire guhabwa urukingo rwa COVID-19. Uyu munsi umugore wese utwite ugeze ku kigo nderabuzima wifuza guhabwa urukingo rwa COVID-19 aroroherezwa agahabwa urwo rukingo, kandi bikanatanga amahirwe y'uko naho yagira ibyago akandura ntabwo yaremba kandi nta nubwo byamubangamira muri icyo gihe cya grossesse. Ni ubutumwa rero bw'ingenzi twifuza guha abagore batwite, rwose bihutire guhabwa urukingo rwa COVID-19. Yego n'abandi bihutire kuruhabwa, ariko by'umwihariko umugore utwite amenye ko ari mu cyiciro cy'abashobora kuzahazwa na COVID-19 igihe yaba yirwaye atarakingiwe. Noneho abagore bonsa bo bitware bate? Abagore bonsa nabo bari mu cyiciro cy'abagenewe guhabwa urukingo rwa COVID-19. Wenda bo ntabwo ibyago byo kuzahazwa nayo bingana n'iby'abatwite, ariko abonsa rwose nabo ntibiyima ayo mahirwe yo gukingirwa. Ubushakashatsi bwerekana yuko umugore wonsa aba ashobora guhabwa urukingo nawe, kandi bitabaye ngombwa ko acutsa umwana cyangwa se amukura ku ibere. Abo nabo rero kimwe n'abandi baturarwanda bose, kimwe n'abandi baba n'abasore, baba n'abagabo, baba n'urubyiruko, bose muri rusange turabashishikariza kwitabira guhabwa urukingo rwa COVID-19. Ariko by'umwihariko hari ibyiciro bimwe na bimwe ubona ko bishobora kuzahazwa n'indwara, birimo abagore batwite, birimo abafite uburwayi budakira, birimo abakuze. Niyo mpamvu bose tubashishikariza kwitabira guhabwa urukingo, kugira ngo nibura tube tuzi ngo uyu muntu arakingiye, naho yagira ibyago akandura ntabwo azaremba. Turi mu gihe abanyeshuri batangiye amashuri, ese ni ubuhe butumwa mwaha ababyeyi bafite wenda abana biga bataha, ndetse n'ubutumwa mwaha abarezi b'abo bana? Muri ibi bihe byo gutangira amashuri, ubutumwa tugenera ababyeyi bwa mbere ni ukuba responsable, niba ariko nabivuga, ni ugufata inshingano zo gukumira ikwirakwizwa ry'ubwandu binyuze mu kuba abana bakwanduzanya ku ishuri. Cya mbere, umwana ufite ibimenyetso, umwana urwaye ibicurane, ufite umuriro, ukorora, umubyeyi n'inshingano ze z'ibanze zo gukumira uwo mwana no kumurinda kujya ku ishuri, kugira ngo ahari ataba afite COVID-19 agera ku ishuri akayikwirakwiza mu bandi bana bigana cyangwa se bahurirayo. Ikindi cya kabiri, ubundi butumwa duha abarezi ni ukukomeza gukurikiza ingamba zo kwirinda gufasha abana. Rimwe na rimwe abana bari batoya, ni ukubafasha ku ishuri, uburyo bicazwamo, uburyo bakarabywa intoki, uburyo ingamba zo kwirinda COVID-19 zikurikizwa ku ishuri. Abarezi, abayobozi b'amashuri bakwiye kubigiramo uruhare, bagafasha abana kwirinda no kudakwirakwiza ubwandu mu gihe byenda byaba byagaragaye ko haba harimo umwe urwaye cyangwa se bakeya barwaye. Ikindi nacyo ni uko n'abarimu cyangwa se n'abarezi, no mu gihe nabo bagaragaje ibyo bimenyetso, bakwirinda kujya mu kazi kugira ngo hatabamo kuba bakwirakwiza ubwo bwandu bikanyura mu bana. Burya icyorezo uburyo cyandura ni uburyo bworoshye. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kugikura ku ishuri akaza akanduza umuryango, abo mu muryango bakajya ku kazi bakanduza abo ku kazi, babo bakasubira mu miryango nabo bakanduza imiryango yabo. Mu gihe gito cyane ugasanga ubwandu bwakwiriye ahantu hose. Nitugira rero inshingano zo kumva yuko guhagarika ikwirakwizwa rya COVID-19 bireba buri muntu ku giti cye, tuzabasha gutera intambwe igaragara yo gukumira ubwandu bwacyo, ariko birasaba uruhare rwa buri muntu wese.
Mwakoze cyane bwanajiriye kuba mwaduhaye umwanya mukadusobanurira uko urugamba rwo kurwanya COVID-19 ruhagaze. Namwe mwese mudukurikira turabashimiye, dukomeze dukurikize ingamba zo kurwanya COVID-19 kandi twitabira kwikingiza. Nge mwari kumwe yari Umukunzi Mediatrice.